ngo muri Banda district. Omukushomesa kigambo cha Mukama Reverend Father Robert Kakuru ashabira abantu bona na munonga abanyishenjero okurwana samadini agarukwe yongera bwashesha bwira. So mubete maruza bashobore yonanka niho akasiri. Yonanka noho akutumye. Washaka ibyo kugira ngo nabyangire ntarota no hasizwe shinoto. Iyo kamwe bishira. Kora nagamba mkubi. Muri mutero muga. Ayonjire yashobora kugira ngo koronogera ngo abantu tubahabere munonga ihanga rya kubireta sheshurwe bikorwa bibi na munonga nk'ubushomankuzi hamwe n'ebindi. Twabura batera kara kwicikumanyiza biriyo. Konga musime ruhanga kureba ngo umukinde chairman C5 tari kunde byembuzi kandi ngwasizo rudarogo. Konga to twatandika kutunga abafaza binji bakweyongera nibaza kongera batushabire ejostani nayo ecyenwe omwizina rya Yesu. Our religious leaders bari above us all kandi Mukama ni wari kwayabarunzire kandi nabo tutari kutiye no bwisho kugira ngo bukesande nakiro mu myaka ninga nakiro mbitinisa kugamba ekibi ogacete kibi aho kabasa kuhereza ki abantu ba Mukama no mutima gumwe nabanga kabona kusima no kushimira. John Twesigenda Muhera ogo no munyishenjero ahabwa bunyaruguru kandi uri mukuru w'akaciko aka Education and Sports Committee omwishenjero ashabira bejibona abari kushoma okutwara kosi narisha amashomo ago bunyadini narisho kuhereza Mukama ahabwo kuba niho harya masiko tanga abanyadini bakutugambire bwa mu binji akwanga kumwawura mu kushoma. RDC yagambe kintu cya corruption. Father yagambira abagatoliki ningo munyadini yagambira omuntu waheza kugira esente za government okazibu noza kutunga cyo cyorufu mutargaraka kwata kintu cyo nishaba abana bengero kunde dini bazo sister bazo mukatoliki babe ba reverend babe ba sheikh kureba ngo umwanya gweto nk'abanyaruguru na Uganda yeteje yabasa kubata abantu abemezwe mu misho abashoro kirege. Ubwa haturugazi parishi yasya basesero doto 24 kandi abariyenzarwa kandi ogu ahirwe berabebira umunka motoka bari kumusima hamwe no kumusibira ko imirimo ya Mukama umuri intungamo. Padre izoba twasya abasacerdote abernabana ubusacerdote bwanje n'ubwo abantu binji abankwatireho abo kuba urugendo rumaziremu imyaka minji kurenga 11 kandi omwe ndabasaraho abantu binji abanyambire abankwatireho pereze kutunga ubusacerdote aba umurisa arukurabero mu Mukama yantuma parish yantunga mo town parish nesango muri ntunga mo district of Boss kandi nishaba Mukama ngo agumize munankoresa ampereze binkwetaga basekoro mu rumogwe indamukembere kwiyakacebo akaza kukiza bayashiteka gekire nanye namushyize